Kulumakli siya si itakwa Jesucristo, Jose Baom San Mateo. Nakle Jesús krere pik iletenemit, kitake trutzul, o nakkosh kohlang, e bristolom ke geloktis atk. Ut kistiki atina krikine. Yo chistolo wale psihokain. Usha kreb li ne boy blichor, spana kreb andis ni makwal kwankila li chusha. Usha kreb li ne ke jabak, spana li Dios toko bang chole. Usha kreb li tulanet, spana te rejane li lokahnahe, ye chimbe spani Dios. Usha kreb li ne ke tsukag, ut ne ke chakikre, chisik bali tikilal, spana kewan te ko bang chol. Usha kreb li ne ke ustanan spana Dios ta ustanan krueb. Usha kreb li sake kruchor, spana teril rulios. Usha kreb li ne ke angelak chiris li tuktukilal, spanak nauno ke horalas kaholios. Usha kreb li raute simbile se kabali tikilal, spanak kreb anis ni makwal kwankila li tusha. Usha kere nak te shobek, te raute seko te jeches kunil li tikti cheris la es sain kaba. Ches saok chikwang ni man sai lecho. Spanak le kamukil ni maksa tusha. Hokanak kinak ke raute sik ebli profet li ke kwanchak honsil cherulais. Ratin likakwa Chosha